ٹاٹھیو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اُمید چھم وارٕ کارٕ ٲسِو اللہ تعالیٰ تھٲینو صحیح سلامت پَتھ کُن ٲسی سبق پران میونُے وطن مُبارک سُہ نظم کٔر اَسہِ پوٗرٕ آز پَرو أسۍ نوٚو اکھ سبق یہِ چھُ أکِس عظیٖم اِنسانَس مُتعلِق تہٕ تٔمِس اوس ناو بابا جوٚتوٗ تہٕ أمسٕے مُتعلِق پَرو أسۍ آز کَرو زان حٲصِل کہِ یِمو کیٛاہ کوٚر پنٛنہِ زِندگی منٛز کہِ یِم روٗدۍ پَتہٕ مرنہٕ پَتہٕ تہِ لُکَن منٛز مقبوٗل مرنہٕ پَتہٕ تہِ تھوٚو لُکو یہِ شخص یاد اَستھاپَن گٔے سُہ جاے ییٚتہِ یِم دیوی دیوتاہَن ہٕنٛز جاے پَرُد گوٚو وۄپَر پھانٛٹھ گٔے سُہ زٔمیٖن یَتھ نہٕ کِہیٖنۍ فصل وۄپدِ بےبوٗ تہِ گوٚو مِثال أسۍ وَنو یہِ زٔمیٖن ہسا چھُ بےبوٗ یعنی یَتھ نہٕ فصل وۄپدِ کِہیٖنۍ وٲنہٕ دَتھ چھُ اوسمُت پرٛانہِ زمانہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ رازٕ دَپان سُہ ہسا اوس رُت راز تَسٕنٛدِس زمانَس منٛز اوس سخ فصل وۄپدان تہٕ تَوَے چھِ وَنان ییٚلہِ تہِ فصل اَصٕل بَنہِ اَتھ چھِ وَنان اَتھ ہا بَنیو وٲنہٕ دَتھ فصل یعنی اَتھ بَنیو گُتُل فصل ژٮ۪نتا گٔے یُس سُہ لٔکٕر ؤکٕر جمع چھِ یِوان کَرنہٕ یَتھ منٛز مُردَس زالان چھِ تَتھ چھِ وَنان ژٮ۪نتا سَمٲد گٔیہِ یہِ سُہ جاے ییٚتہِ نَسٕے کٲنٛسہِ مٲنۍتو تُہۍ کانٛہہ بُزرگ آسہِ تٔمۍ سٕنٛزٕ یِم آسان چھِ پوٚتُس سُہ ٲستٕرکھ یعنی أسۍ وَنو زٲلِتھ کٔرِتھ یُس سُہ سوٗر ووٗر آسان چھُ سُہ آسہِ تَتہِ آمُت دَفن کَرنہٕ زٔمیٖنَس تَل تَتھ جایہِ یُس پَتہٕ چھِ یہِ چھِ سُہ چھُ تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے سَمٲد أمۍ سٕنٛز کارَند گٔے کٲم کَرَن وٲلۍ روٚہ رکانہٕ گوٚو طور طٔریٖقہٕ پوٗزان گوٚو عبادت کَرُن یعنی پوٗجا کَرٕنۍ بابا جوٚتوٗ زاو 1401 عیسوی منٛز جوٚم صوبہٕ کِس گہار گامَس منٛز دَپان یُس یہِ بابا جوٚتوٗ چھُ 1401 اوس سَنہٕ عیسوی تہٕ یہِ ہسا زاو جوٚمۍ صوبَس منٛز چھُ گام اکھ تَتھ گامَس چھُ ناو گہار تٔتھۍ گہار گامَس منٛز زاو یہِ 1401 عیسوی منٛز یعنی تُہۍ کٔرۍتو حِساب برابر کیٛاہ سا گٔے أمِس آز أزیُ 600 ؤری برونٛہہ یہِ گام چھُنہٕ ماتا ویشنو دیوی ہٕنٛدِ مشہوٗر اَستھاپن پٮ۪ٹھٕ زیادٕ دوٗر دَپان یہِ گام چھُنہٕ یُس ویشنو دیوی ہُنٛد اَستھاپن چھُ یعنی تَمہِ اَستھاپن نِش چھُنہٕ یہِ زیادٕ دوٗر کینٛہہ جوٚتوٗ اوس لۄکچارٕ پٮ۪ٹھَے نیک کامہِ کَران دَپان یُس ہسا یہِ بابا جوٚتوٗ اوس ییٚلہِ یہِ لۄکٹُے اوس أمۍ کَرِ لۄکچار پٮ۪ٹھَے کیٛاہ نیک کامہِ رٕژ کامہِ زیادٕ وق اوس دَیہِ سٕنٛدِس عبادتَس منٛزٕے گُزاران تہٕ دَپان یہِ ہسا اوس زیادٕ وقت کَتھ منٛز گُزاران دَیہِ چھِ وَنان خۄداے سٕنٛدِس عبادتَس منٛز اوس یہِ زیادٕ وقت گُزاران أکِس بیٚیِس اَتھٕ روٚٹ کَران اَتھٕ روٚٹ گوٚو مدد کَرُن یہِ اوس أکِس بیٚکِس مدد کَران حلال رِزِق کَماوُن یعنی یہِ اوس وَنان کہِ اِنسانَس پَزِ کیٛاہ کَرُن حلال رِزِق کَماوُن ظُلمَس تہٕ ظٲلِمَس خلاف گٔژھِتھ پنٛنِس زُوَس گِنٛدُن تہٕ دَپان یہِ اوس وَنان کہِ ظُلمَس خلاف گژھِ آواز تُلٕنۍ ظٲلِمَس خلاف گژھِ آواز تُلٕنۍ چاہے اَمہِ خٲطرٕ پیٚتَن پَنُن زُوَس گِنٛدُن گوٚو یعنی زُو تہِ پیٚتَن دیُن اِنصاف کَرُن بیٚیہِ کیٛاہ کَرُن اِنصاف کَرُن یعنی نا اِنصٲفی نہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ بۄچھِ تہٕ پھاکہٕ لَد کھیٛاوُن چاوُن تہٕ دَیہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ اوس سُہ زِندگی ہُنٛد مقصد زانان تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ اوس وَنان کہِ بۄچھِ یِم آسَن یا پھاکہٕ آسَن تِم گژھن کھیٛاوٕنۍ چاوٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھِ دَیہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ تہٕ یہِ اوس یہِ وَنان کہِ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ زِندگی ہُنٛد مقصد اوس یِہوے کہِ یہِ کیٛاہ اوس کَران أکِس بیٚکِس اوس مدد کَران حلال رِزِق اوس کَماوان ظُلم تہٕ ظُلمَس خلاف اوس یہِ کیٛاہ کَران یہِ اوس تِمَن خلاف آواز تُلان تہٕ چاہے یہِ اوس نہٕ کھۄژان یہِ کینٛہہ اگر زُو تہِ اَتھ منٛز گژھِ اِنصاف اوس یہِ کَران بیٚیہِ اوس دَپان جِناب محترم بۄچھِ تہٕ پھاکہٕ لَد یِم چھِ تِم گژھن کھیٛاوٕنۍ چاوٕنۍ بیٚیہِ گژھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ یِہوے اوس أمۍ بابا جوٚتوٗوَن پنٛنہِ زِندگی ہُنٛد مقصد بنوومُت جوٚتوٗ اوس دَپان پَرُد تہٕ پَنُن گژھِ ہیُوُے زانُن تہٕ دَپان یُس یہِ بابا جوٚتوٗ اوس یہِ اوس وَنان کہِ پَرُد گوٚو وۄپَر تہٕ پَنُن یُس مطلب مِثال أسۍ چھِ وَنان مِثال یہِ ہسا چھُ یہِ چھُنہٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ مِثال تَمیُک مطلب گوٚو رِشتَس منٛز چھُنہٕ یِوان کینٛہہ مگر بابا جوٚتوٗ اوس وَنان دوٚپُن یہِ پَرُد تہٕ پَنُن یعنی وۄپَر تہٕ پَنُن یہِ گژھِ ہیُوُے زانُن یِمَن منٛز گژھِ نہٕ فرق کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تٔمِس ٲس ماتا ویشنو دیوی ہٕنٛز یَژھ تہٕ پَژھ تہٕ دَپان تٔمِس ہسا اوس زبردست
यस तह पसका सन्स माता वैष्णो देवी हंस यानी तमिस पे सख यकीन सह गंडुल पट तमिस पूजान यानी तसंज इबादत करान गंडुल पट गो लगातार यानी अत मज छन करान कह जोतो स्योद साद पज योर तो जुल्मस खिलाफ लड़न वोल वल वीर तो दपान बाबा जोतो क्या यह स्योद साद पज योर पोज वन वोल तो जुल्मस खिलाफ लड़न वोल वल वीर गो बहादुर यानी बाबा जोतो क्या स्योद साद जिंदगी गुजारान यह पज योर तह जुल्मस खिलाफ लड़न वोल लड़न वोल बहादुर इंसान जोतो सन्ज रच रच कामि तो बुजुर्गी हंद रोह रकान वुचित हेत लूको तमिस जवानी मज़े बाबा जोतो वनुन दपान अम सात अम जिंदगी अम तौर तरीक वुच लूको तो जवानी मज़े अमिस वनान बाबा जोतो सह गो हमेशा खतर अमी नाव मशहूर तो पत लूकन मज गो सह अमे नाव सत मशहूर तो बाकी सब कुछ सह बेकिस वीडियोस मज।